Nakon što su usled pogoršane epidemiološke situacije u Crnoj Gori odlukom Nacionalnog koordinacionog tela za zarazne bolesti zabranjena verska okupljanja, dovitljivi građani ipak su našli način da iskažu svoj revolt spornim zakonom o slobodi veroispovesti. Poštujući propisane mere, širom zemlje organizovane su auto-litije u znak podrške Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Kako javljaju vijesti, u Nikšiću je kolonu činilo oko 100 vozila koju su pojedini prolaznici pozdravljali aplauzom, a u brojnim drugim gradovima Crne Gore takođe su zabeležene masovne povorke. Više stotina automobila učestvovalo je u kilometarskoj autolitiji od Ostroga do Nikšića, a u Beranama je održan dosad najmasovniji ovakav skup. Kako prenose lokalni mediji, oko 500 automobila ne samo iz tog mesta, već i Andrijevice, Budve, Bara, Kolašina i Kuča okupilo se na Beranskom aerodromu. Narod je na pisti razvio 200 metara dugu trobojku, a svojim vozilima ispisao odveć poznatu parolu protesta "Ne damo svetinje". Okupljeni su istu poruku iskandirali, a orila se i pesma "Oj Kosovo, Kosovo". Potom se kolona uputila ka gradu, pozdravljena od sveštenika pred manastirom Đurđevi stupovi, te nastavila ka Andrijevici, gde je dočekana uzvicima "Ustala je Crna Gora, svetinja se branit mora". Ispred zgrade opštine kolona je zastala i okupljeni su se zahvalili svima na učešću u najvećoj do sada autolitiji u Crnoj Gori, pišu Novosti. Uz to, kod crkve Svetog Arhangela Mihajla priređen je vatromet uz skandiranje "Ne damo svetinje" i "Ne damo sveštenike". Povorka automobila sa krstom, zastavama i drugim obeležima formirana je u Pljevljima, a po prolasku kroz grad okupljanje je završeno izgovaranjem "Oče naš" kod hrama Svetog velikomučenika Georgija, kao i najavljivanjem autolitije za narednu nedelju. Policija je ispratila događaj usmeravajući kolonu na trasu kojom je i prošla bez posebnog zadržavanja. Bar je sinoć imao svoju prvu autolitiju, a na više automobila bile su istaknute zastave, većinom trobojke. Prema saznanjima Novosti, policija je procesuirala jedno lice zbog isticanja zastave Srbije, a još nekoliko njih zbog kršenja saobraćajnih propisa. U znak nemirenja naroda sa spornim zakonom o slobodi veroispovesti, autolitija održana je u Mojkovcu, rodnom gradu premijera Crne Gore Duška Markovića. Okićena srpskim, ali i državnim zastavama Crne Gore, masovna kolona od oko 400 vozila organizovana je i u Bijelom Polju. Ona je obišla sva veća naselja, a ispraćena je aplauzima građana. Za razliku od Petrovdanske litije, kada je policija blokirala njen ulazak u grad, ovoga puta nije bilo incidenata. Prema navodima medija, i u ostalim gradovima okupljanja su mahom prošla mirno i bez incidenata. Katarina Vuković, Slobodna televizija.